17. kroga druge slovenske futsal lige. Pomeri se bosta ekipi Avtocentra Kron Ajdovščina in FC Novi Arena Trzin. Za goste danes Velika Arena, Aljaž Močnik, 4, Luka Letna, 5, Nik Brkajšek, 7, Denis Bandur, 11, Nec Lum, 9, Žan Zupančič, 10, Jasmin Dimbič, 8, Aljaž Ravinžak, 21, David Silšek, 13, Znan Bartol, trener gostujoče ekipe Milan Manur. Za domače Tikse, Velika Arena, Luka Bajc, 15, Admir Čosić, 8, Klemen Sluga, 7, Amer Đukanović, 5, Nik Master, 4, Admir Zec, 10, Matej Koren, 16, Sebastian Janšek, 3, Aljaž Gorko, 18, Amer Kopić, 12, Luka Soba, trener domače ekipe Bojan Krakeš, predstavnik Dimitar Jorenčič. Prvi sodnik gospod Močnik Perić Aleš, drugi Dobrigar Tilen, delegat gospod Velin Lec.
Karton želi kapten, Nik Potkrajšek.
Czyli taki wy, a grasz mocno.
Per Luca Lernaro. Przyjemnie żal zakończyć.
Unii.